Abahinzi abantu barwo mu biceka bya Kagongo, Rukokoma, Kikucu, Nyakatoke n'abandi kandi bamaze n'imyaka mingi bari kuyambura ushozo kubahereza intasiya n'ibyo kurya. Peter Gabo kwa Sirebendera NRM bwibanda municipality ari kuronda ubushagikibwe kibina cya NRM baba morekero ko bari yo mukubingwa. Okuza kutandika kwingo rushozoru kikareto kugera ofundo mbiceka byabo kandi okubingwa nibagira ngo nukwegamiza bw'abagiga. Bino kwetomboita kwa beterine baramu bamutara nibiza babyara amabale omataka gitu bari no batibingamu tukabyara mu myane yitu ebanza bite tukabisigira batatitwe haturiwe turana biza no batibingamu turugemu tugende turukumanya itunze kutorankaye. Peter Gaba benarondo bushayiki bwa President Museveni hamwe n'abakwasire bendera kandi ababagambira nshongeji. Then naba bine challenges zitaka tutera minister w'amataka muranga abantu bitabo tubirukirire na munonga bakwingo mu rusozi rwa Nyakatoke aho abariyeno bataho amabaye tabagiga abariyeno benda kutwara amataka gabo tutera government muranga ize twatsizeho kunzwa nkani tonsa ku following up nkabebembezi abantu barabe bine nshongeji bituborekire ngo nshonga niyo weri akaruru nyoni kwamiza ngwe nsonga niyo weri itatine kindi kitwenda ensonga nichi NRM government with the truth twenda live in the government amenyete rukubi harha abana kuba batine school fees abazire babo batine school fees hati nkaba dropping out from school abone biza babayamba batanu bo kushanga nibita abantu mu mahanda bo kushanga batine cyo gukora ko batine nanga income yibase mikono batasi twine abana bita amasomero isomero rito ryargaze turukutunguka tirine byombe ko birungi tubarukozire nito twende isomero rurungi NP wachireyo isomero rito ryargaze tuwenda rube ryo mutindo akarura kana kaza kuterwe 2015 sabiter kwija kandi abantu benda % kurengo muri 9 amakuru agasha kwa Timothy Mushabe.